Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, si kanumbu kawapantagan na din mamamakin di mantu si sagyang gaya DXC Inco Radio, simulcast si sagyang gaya frequency 922. Si Medalumba si sagyang gaya tanong dalam mabalay sa Abdul Hamid compound sa pakaan distribution balwila na downloading. Sama niya mga bangsami na namin yung mga mansuras tanong si sagyang gaya programa tanong kalalayan man tanong din mga bangsami so oras si sagyang kay di tanong di kasiminar si sagyang gaya main studio tanong manay saulan sama niya namin yung mga sama niya nakatiyam yung kataling malmanog yung alim tanong si alim Abul Khair Batu skanya ni nalayo na pinagtanong si sagyang gaya programa Abdul Hamid Broadcasting System Monthly Islamic Seminar pendalam matatanus kanian si ko kasusuportan yang si sagyang iya programa gini programa tanong na live tanong si sagyang iya social media si sagyang iya Facebook tanong pendalam salam ninus kanang mambu mga bangsami si sagyang iya kodiling dunia teman-teman memantau sama pihak memakinkan pangilelayan si sagyang gaya sosial media, sagyang gaya YouTube, si sagyang gaya Facebook. Kalau ulang ini dan pandalan salam siarkan usang si sagyang Kingdom of Saudi Arabia, sanaya Dubai, Bahrain, si sagyang gaya gid na gaya polilinga dunia ay mala selang nami na gimuto ang mga babayani si sagyang gaya Paris France. Sila ni marwal sponsor sa nga programa yung to si Haja Siti Rahma Abdul Hamid, yung ito si Haja Sinaid Abdul Hamid, mga kakami ito si sagyang iya Paris France. Ako pwede pa na mga sponsor na yung iya bayalami tanong sa ngayon mga besigil si Haja Siti Nasriya Mapandi Abdul Hamid, ako yung iya si Kakan Anissa, Haja Siti Anissa Abdul Hamid Pandapatan, di mengurutusan si ko kasusuportan yan si sagyang iya programa asal Abdul Hamid Broadcasting System Monthly Islamic Seminar. Sama niya mga bangsami nakatiya si aling tanong tuloy na binang yung to aling tanong nakatiya yung kataling gumbahan si sagyang iya darpatan sa iya seminaran lalayon so kapon na lang matitanuro si kudinian magkatan magipindaray nun si sagyang iya seminar tanong Oman Saulang, si sagyang gaya main studio tanong sang Abdul Hamid Broadcasting System main studio. Sama niya mga kalim, sama niya mga bangsami, nakatiya ipuladan kanun na yung gaya dalag na suara, yung gaya alim tanong, sa mga bangsami, si sagyang gaya di mamakinig si sagyang gaya main studio tanong yan na iya mga bangsa tanong mga alay panaguntaman mga payko Islam so di mamakinig si sagyang gaya DXC Inco Radio so di merentay si sagyang gaya Facebook tanong si sagyang gaya YouTube pandalan salam share kano sambo saya pendengarkan doon yung alim tanong si alim Abul Khair Batu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin amma ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganayon na pagalitan si Allah
aso kapapantagan abu pemamakin udi na maka diderpak si sagyang kay yorastano na paramberangat non wallah agyang kutuwa panaguntaman yan nagubunin tanong si wallah ang mabagyan yan subadas yan sagyang kaya niya nasampay si isang wana mo ba't dilabaw si sagyang kaya yorastano si itano kapapantagi si sagyang kaya ulan-ulan adul hijjah apdai si iku mga ulan-ulan abituan sa Ashurul Hurum giyan ko to Ashurul Hurum na ulan-ulan asasakaw nagpagdatan giyan kaya ulan-ulan na liupan si sagyang kutuwa kabubaluin yan Ashurul Hurum na ulam-ulam penai apet si sagyang kutuwa pisir paan ku Allah amya aloy si sa Quran diyan ko takiatiru Allah si sa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wal fajr wa layalil ashr wasyaf'i wal watr diyan ko takiasiru pa Allah sa tigid na wal fajr na aya mana diyan ko to wal fajr abisya paan Allah nagyuto sa waktu wa subuh sagyang ko to oras aso mga tao na matatagusiran si isa Arafah ay manan na si iyanan si iku kapita-pitaan ko ikasyaw si iku Dhul Hijjah agyang unta bisipaan wallah at digina wal fajr tundukun wallah agyang unta kaya giraw niyan na walayalil ashr giyang unta bitiru yan na walayalil ashr mga kagagawi iya si 10 na nagyuto mambuso awal Dhul Hijjah taman si iko'y ka-10 sa manutong na ipunsi ko awal Dhul Hijjah, ika-2, ika-3, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, ika-9, taman ko ika-10 nagyuto ko ni Peter wallah layan nasya taman si sagyang kutuwa kabuka iro ginan ikala ikipantag nagukala iguna nagukala ibalik agyang kayaulan-ulan akapapadirman bertang gip nagyang kayaulan-ulan na ulan-ulan na atang tuwa madakal apagpakamara di kaanon o wallah si ibipapantag sa giyang kayaulan-ulan so tantuwa madakal apagpakamara di kaan o wallah si ikunaraka jahannam ay maana na mga orin paniyan ito amatatago sa ikunaraka jahannam na igira amiyawma agyang kaya Dhul Hijjah na mauma agyang ko taukuf di Arafah na miya kadang-kadang na perdun wallah abku niyan sa isa naraka na pangasulit niyan sa isa surga giti sabab akagya setan uminipantag na ukura mapiyang kailangan na manggerbugtan wag yang puta mga paturay o agamantan o agama Islam na panggerbugtan sa isagyang kain din na Dhul Hijjah so agamantan o agama Islam na naayad dewan yan na igira amyan taling so ulan-ulan Dhul Hijjah na kailangan na sumu'min mapaparatiya sa ikwallah napketak-pian agyang kuto panaguntaman niya. Napketak-pian agyang kuto panamarian. Galabagyan. Si sagyang kuto, akap sulit agyang kaiyasara Dhul Hijjah, agan pag-agupan na panaguntaman, ikasusuat na magkababayaan wallah. Kailangan din si ikumumin. Giyang kayang din inasara Dhul Hijjah, na atin mga panduan o agamantan o agama Islam apang kulawlaantan. Paganayro
na kailangan na sumukmin na mapakandek liyan agiyan kutuwata din tanamiyan si kwallah. Igira miyaw ma, agiyan ka iya Dhul-Hijjah. Mapakandek liyan agiyan kuto aanday ni natadan tanamiyan si kwallah. Marayag si sagyan kuta kiyaru yaw no Allah sa isa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Waliyadkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dia putaki ano yun Allah na misisita kailangan na sumuslim na pagkatad maniyan sumangayngaran wallah. Si sagyan ko tuwagawi ang mapapantok. Pat si sagyan ko tuwagawi ang mapapantok nagyan ka iya asara Dhul-Hijjah. Pagkadakal no agyang ko tadin-tadin si wallah. Ay mana na diyan kaya kapagadag la si tadin-tadin si wallah na inong pagadag la kakagya ayas sa babiyan na nasi kamata tagusi sa giyan kaya ulan na tanto malay kipantag. Nah, nagutanto amalay guna. Nakagya tanto amalay guna. Nagutanto amalay kipantag na kailangan rakamambu aamay koska na mapaparatya kasi wallah ayas singayo ka nag-uaya kailangan ka nagyan mo to akapakakuan ka sa balas na kailangan nagyan mo talala yung katatad mingka si wallah. Diyan kaya tanin-tanin si wallah na si mga oras aanday na api ato na unigan ka. Kapakaiman na sumangabay na natigiran na ato na ay kasuami. Igira na lalayaw kami mabibisi upama. Nagyan ko ta kami bising ka, mabalik ka pa kaya may singit ka, nagyan ko ta kaptib ni kasi ikwala. Ay barat yan, na upang makasisiga sa tulang, na upang makaptindi ka, na muuntod ka, ipinayaw ka busisag yan ko, hindi ka ikanidiron, nagkapa kaya, pagaluin ka, agyan ko to, tanin-tanin sa ikwala, kapa kaya pagiraw ka, subhanallah, alhamdulillah, ibarat, o di na Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ayamana na miyaka piyaw-piyaw tong, amontod kasi sagyang ko takapnewan, kasi sagyang ko tintindi ka, na pagkatasbih ka mabusa, subhanallah, 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 na di ka to katawan na miyaka lalaw tekipantag, kakagiyasod tasbih, na uway din ka tanto magkab aanday niya di ka tiro aw dila na tanto man ay kipantag sa ikwallah sa iko kapakataling matan si sarong na mo inaman nagyan ko to hadis tadiki na subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan Giya kumbuha, giya kung takatiruan kasi ko subhanallah. Ay mana na muntod ka na ginaw ka subhanallah, subhanallah. O di na alhamdulillah, pakasubat ka subhanallah walhamdulillah. Na giya mo, giya kung takdi ka rin di katiruan, na anto na unon, inadoy ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepenuhian sutik bengan sisa nuan amori. Amay ka penimbangan, so ante ini na mga amatan si isa ano nga namori na kapno yan. Iya ko po, iya ko takakinaw ka subhanallah walhamdulillah na tamla'ul mizan. Kadua ki ano yaw na tamla'ani ma baynas sama wal ard. Ay mana na kapno yan so pagletan agyan ka ya langit nagugyan ka ya ante ini na lupa. Iya ti kana yang ikipantag. Leon Nagyang gaya katatad misi wallah si sagyang ko to apiya anto na auras na adin akapakalalabinya adin akapakalalabinya paganay akapakalalabinya na al-fawzu biridallah ta'ala upama na hindi ko nakatatad man ka lalayon ka pagaluin sa wallah lalayon ka pubantuin sa wallah na Diyo to na kasabapan ito sa kapagkaapas o manusia sa isagyan ko tayo kasusuat wallah. Ay mana, gubong kalalayon ibtas behso, ingaran wallah, ngiraw ka subhanallah, o di na alhamdulillah. Nagyan to kung nagyan ko tadingaw di katiruan, nagyan ko to ande ni na miya kay ito akatiro at tanto amarkab, akapkabad sa udila, akna ubakaw kiyargning, nabkasabapan ito sa kapagkaapas ka si sagyang ko to aanday ni na ikasusuat wallah. Ay mana na kasuat na kasuallah. Na datawa masuatun suwallah,
Abanian di kabubayan. Katibaan na miyaso aton sa Allah. Auri panian abanian siksa di kasumyaso aton sa Allah. Uri panian nasi niya pangasod na si surga niya. Nasi sa ano nga namoring na sumangat tao ang pangasod na sa surga na siran imiyaguntong na usiran imiyagukor. Kakagya aya sa bapian na soka pakasurga nakakal nagudayon sa dayon akapipia ginawa ada abawon awidakan naguda abang kaum may penderasag da abang kaum may problema. Aya kinirupaan alalay tanong galoy nagyang ka iya kapakasurga manusia na makasurga kan na debong turog di kau turog inutok na kagya aya sa bapian na sukon so turog na inutok turog sa manusia kung katatag yan si isang yan kaya dunia kakalo-kalo na anong pagpagad ka kung mga widakan gira amia stress so tao nagyuta turugan kakagya anumada agyan ko tawida kalian na sa ano nga naamaw rin na so pumakasuga na inusinan di turugan kakagya sabab sa dawida kaliran di sinan dukawan di sinan makaproblema di sinan di pagkawida kaliran enoto na kanya aya sababian na si isa ande di na surga na deden kailangan o manusia deden abab kailangan o manusia abong dibgan o Allah abia gia po giyang kutuwa magaitan ron sa sampulong inaman nagyang kutuwa kaptiro aun wala sa sunod ka no sa surga na ayaptiro niyan ayaptiro nagyang kutuwa mananog na hey, mga uri penwal na amang susuaton. Nasunod ka no si sagyang kaya surga sadi ka no din kesakit sa dayong. Kesakit to sa dayong. Namalutan no man ikumpira yang kaya masatan ni mato. Ang berang-berang kagida mo man isa o di ba sekita likudian, sekita ulunian, sekita ngipenian, sekita tianian, berang-berang lagi mabuag yang kaya mga panyakit na sumong ka sa doktor ang berang-berang kapagantungan niya ng tingin na bandi nung sekita tiyan ka, apigulsin ka, bandi nung sekita tiyan ka, ande ni na diabetes ka, bandi nung pagulsin nung sekita tiyan ka, kakagya kepilyo sokit ni nga, nandi kan gaw no manusia namanya kawida kalian. Okay, na sa isa ano ka na mori, na aya ito wag wala sa ikong pumakasurga, na sunod ka no sa ikong surga, sa di ganun din kasakit sa din. La hawla wala quwwata illa billah. Ikanwa, apa naman tawag? Ito wag sa ikong mga tao, ang pagkasunod din sa ikong surga, tigi na sunod ka no din sa ikong surga, sa di ka no din nagkanukas sa dayon. Allahu Akbar, da kalukso na. Manutang pamimikiran, da kalukso. Pagkasunod sumbuwataan o Adam sa isaan deni na surga, nandita-dintar soy didirang. Baliguan na, niya kaysa kung na niya kataling umaaluks sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyang nagyang kong taluks, hindi siya sa iku Rasulullah. Tigiyang kong na Rasulullah na pagkasurga ako. Pagkasurga ako tigin. So Rasulullah na si bagian na pisindigan niya nagyang kong taluks. Eman na piyakaw kit yang sa kasandigan. Ugit nakagyan mo tagya sindig Rasulullah na pure. Anto na akong nisubag Rasulullah na tigyan mo na. Daman na pagkasurga sa surga aluks. Nasukol-sukyan ko, nagyang ayanoks na tanto ang meratag nyo, ay dewat tigyo. Upaman na dew bisa lalawa, hindi magamar, managunta mga diyo, pagkasuga. Kalian mo na kuwan, makawida kalian. Namanya diruk no Rasulullah, tigyan mo na. Daman ang pagkasuga alukas. Kawan tigyan kun, usoy kalim Allah, na kena ubalok sa kapakasunod diyan sa surga ka pagbeloy akang muda. Nasokon-sokyan ko nagyang putalok sa nagyuto mga makapiya ginawa niya. Dito andi ni nasa sa surga na debong kaloks. Deta-deta sa idin sumanataw. Sama itong nagyang puto ang kapipikiran ka sa di ka kakaloks. Hindi pag-awida ka. Kaysa manigira na manusia adin yang ketarima ubah mianoks. At tiruon kau na, manu kami akato, anap kirarangitan, tingin na sumasayang. Ang kain wa tingin.
kamas mato askanya na di sana na inong yang betul sa mato auto yan terima ayam no ba lagu miror ka mihando ka no sekabis bandi di permakapasan jeruk na miya sampak katiya betul na ati gira buat na tomia lumut ati na bapa antai pedika namati na di mamimikiran tinggi na ako mga ibu pa ayak itu labawi tidak ayak nakapipikiran yan na mas mato asumya paun adis kanya kami yang agak-agak nakikikuru dan tinggi na siya kini na dinyang pagilay na ginawa niya o di nasida niya na dinyang pagilay na ginawa niya di niya kata na mas loks kanya na disabang na arupiyo pa ako niya yun ibaratnya sama na ito na karina sama rin tanong matarima diyan ko takap dilwirang tanong sa loks na ay dapat kasi sa surga ada kaloksong di kau kaloks na anda manayay kapag kaawin akal kay di kami problema di ka kiyaw ida akan ikaloks ka nawang kapipikiray ka kaloks ka kaso kakenda ko ka sa surga na maistigyan ko tayo din ka kapadir na sokong-sokong ka surga na ito wag nagyan ko tapinan na wag tingin na sunod kanu din si ko surga sa di kanu din napetay sa dayon Allahu Akbar di kanu din petay sa dayon nah gimana dia kaya kapatay na undaw badin mapemasa na tanto amadak na pemasa na api ayanya mutam ko na tingin na asar ka di kumatan at tingin na api agiyod ng giyang kaya balu ande ni nama pesak usak sarang di kumata nama itu tanto awida kalau tahu dia nak orang kata igira bebu mijet lagi nampak na nama yang mampu pihak wan na beri wang pun dia taman di mata na igira na pilih ada keluta mijet lagi nampak una gira mana nampak na gelak lakon suta agi itu na kepak ayah ini mijet lagi nampak agi misin banget ada makasih yang sasubu dalam na setan namanya kamu na bitin tagi na na kiyo tidak kan untuk tak na gitu nama tagi na na ayan yang pediki miya tidak kan lagi yang foto upama ka bed na jeru sa pentay kamu na banda din ni kan ganyan sa tinggi na pinagabi na pentay kan na gitu na tunay masuk ang ako pa kaya baum din ono ta na pasyan ka din turun sa usul di mabuwas sa gawin sa awida ka diyan sa isagyan ko takyan tiro sa pentay na sesa soga nada kapatay di kau petang dayon sa dayon akan pagintang kau na dito kailangan akan dia manisan ayah singayo yang nagyan ko tamapya na ayah kailangan nagyan ko kapakadaklan yang si ko tadin-tadin sa ikwala nagyan ko kapakadaklan si ko tadin-tadin sa ikwala na isa keresultan yang na kesababan sa kapakapas ka sa isagyan ko tayo kasusuat wala nagupon ka magwa agyan ko tayo kasusuat wala na miyaguntong ka sa dunia na sobrang amyagukur kasi sa anuman amaurin kaamay ka makataling wa ka na kagaya kumaya ada bawang awidakan na muda bang kau may problema sa taman din sa banting na dunia ikaduan ang kapakal lebih agyan ko to lalayon katatad misi ikwala na suatigyan sutaw atatan manian sualla na mauyag-uyag sa ikupuso yan sumparateya gupun katatan mi sualla na mauyag-uyag agyan ko taparateya sa isagyang kaya puso ka nagupuun mauyag sa isagyang kaya puso ka sumparateya na miyag ukur ka kakagiyag kaya puso na pinakamargin na igira ayamnya papason ayamnya tayron nagyang ko taparatya sa ikwala at tanto amargin na kapumuyago tanto amargin ande din na kapumuyago langulangon ilay naman langulangon na tao mapapapason agyang ko taparatya maatay si isagyang kaya puso yang so paratya kadinyan tirima nagyang ko taparatya aluin kau so paratya sa lagi dumatras ang tawa unon kamalinan ka ang tawa unon kamatikaw ang tawa unon kapangangalak ka o di na ande ni nakapangangabni na niya terima kakagi ayas sa babiyak nagyang ko tuwa kaya patay ko paratya sa kupuso niya nagyang ko tong ande ni nagtaw na ande kapatay o paratya sa isagyang ko tapuso yan na kailay ka mauyag-uyag o gayit na ande ni nada akipan tagyan si kwala
Dia kipatagian sa ikwala. Inoto, na di kebubayaan wala kakagian. Mismo giyan kaya puso yan na ayam yan papasun na ayam yan tayo na giyan kaya para dia. Ayam kailangan na amay kus ka. Nagtatarimaan ka ama paparataya kasi ikwala lagyan kaya puso ka na di mapapas. Agyan ko ito tanin-tanin sa ikwala. Ubabid na pengisisinon ka malakay parataya. Ugait na daabang katadum sa ikwala, apiaswan din, nakakandang mi ka sa ikwala, na nadiyo to tituwa parataya. Kailangan na may nangkaanan Muslim. Ayam yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu mithlul hayyi wal mayt. Ayat tiga na ibarat o sira tua tatad manira sukan na nira. Aguso sira tua diran tatad man sukan na nira na datarat tiga na giyang kutua uyag giyang kutua miyatay. Yun na ibarat yan o. Ay man na sukun tatad man yan sukan na niya na ayay ibarat yan na giyang kutua uyag. Sukman sutaw adin yang tatadman sukan na niya na ayay barat yan nagyang kutua miyatay. Nagyang kutua ande ni na miyatay na andin ni kapatay niya na dakipantagyan. Nagupun matay agyang kaya ande ni na pusutan sa aya kapatay niya na kalipatan niya sultan si ikwala din yang ketadman sukan na niya din yang ketadman sukipapantag niya si ikwala na miya sigura dudin. Askan yang nada membuat pangilai-ilai Allah sisa yang kaya dunia na ayah malah na pekataling masisa ada mauri na kepakai ayah kentaling umaan yang nakapakam berman kapaka awidakan odi nada kapipia ginawa kakagia sabot sisa yang kuto amia papa sisa yang kaya pusuk yang kuto alimu Allah kadin yang tatan mansulah kemudian ande ninam kailangan auman isa na lalayon mapapa dalam sa isagyang kaya ginawa niya na igira ko na sutaw na tatadman niyan lalayon sa Allah na pagkasabapan ito sa diitek na agyang ito aginawa niyan na ayamala na pagkasabapan sa kapagkapasyan. Ino sa Allah na inalin niyan sa isang Quran, agyang matantigin na ya ayyuhalladina amanu idha laqitum fi'atan fathbutum. Fathbutum wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ay mana, giyang puto katatan misi ikwallah na isaw tuwa mala ikipantag si ikwallah. Ikadua, apang kanabakan si isagyang kayawlan-ulan adul hijjah na at-tahlil wat takbir wat tahmid. Giyang ko to tahlil. Giyang ko to takbir, giyang ko to tahmid. Mana nang ta subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Mana na kepakaya api anda kamatatan na kepakaya man na usay ka ko iga ka. Nada kapenturugan na pengilaw ka subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mangalak ko nito ikipantag. Nagubang ala ibali sa isagyang kain. Aande nina ulan-ulan adul hijjah. Pengilaw ka mabuang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asal ka disisi ka sa banim. Pagbubuin na iyak sa isa banim na pengilaw ka na subhanallah. Katip di ka pa kayo bang kapigay ya sa ngaran wala sa kakasaserti sa siya. Gitu. O di ba po na miyakanaw ka na umuuntod ka hindi ka din pagit marites laboy man to sekatag yan na iyakat marites di ka din napaliw seka din ka din sa sol upang maka at na mapipikir ka rin ginoin ka na tepdagan jadi kausu na master mo abaka din ante ni na tisbeh ayat tisbeh ka nagyan ko ta Allahu Akbar kau mangkat tumasbeh sa Allahu Akbar na mulasan ka to Allah o mangkat tumasbeh sa guminaw ka subhanallah na mulasan ka to Allah na dito mo nakasaad na mulasan ka kasi sa gyang ko ta kaginig ka adi sa dominio kasi walay ka na nang nasiringan ka na miya ka umakaw na miya maganda ka na da abang na miya ko abalas ka na mong dusa katawan niyo so kapamaganda
na kenian so aman o manusia sa detar o kapkenaw apoy si sagyang kota mga nagaitan. Ikatlo, kakagyang kayaw rasigila na tanto wamaga nakakatingriyan. Ikatlo, ang importante si sagyang kayaw lanulan nagyang koto kapamuasa. Asaw, kapamuasa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yang nabtadiyan na igira sumiulad so andini na awal Dhul Hijjah na diskan yan nun di mamuasa. Batadila baw igira andini na si ikoy kasiyaw. Si ikoy kasiyaw. Kasi ikoy kasiyaw na natanto tuwa malay balas nagyan mo takap sa iro. Na adna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyaloy ayat digyan na mentan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinian di puasaan suy kasiyap si Dhul Hijjah. Kasiyap si Dhul Hijjah. Dinian pendi puasaan suy yaum Asyura. Dinian pendi puasaan su thalath ayam min kulli syahr. So telu gawi isi iku uman ulan-ulan terugawi sa isang yang kotoa yaumul bid. Dini yang pendi puasaan so alungan ay Ithnin agus so alungan Khamis. Mana dito di pamuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na adem penamya aloy sa isa kitab mga ala ikipantag mga ala ibalas so papusa isi isang yang kaya ipuon sa iku paganay sa iku Dhul Hijjah na taman sa iku ikasiyang. Na mapinutul janutong agumini surat si isagyang kota kita Badurratun Nasihin umani isa si isagyang kota di kapamuasa ina adin ay ibubagayron o Allah balasyan ipapantagun o Allah balasyan. Nah dia kaya kapusa si isagyang kaya andeni na yaum Arafah sama nuto na si ikasiyaw ayam bukatan na yaum yaum Arba'in al-Adha. Yuto. So ini kuat yaum Arba sama nanti dia kota yaum Arba na aya uku firan na yaum Thalatha. Dia tu pinakaman ibadah suka puasa itu. Nah yaki anu yaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ikut kom ya sabuci saja kota hadisian. Nah saat tingin sa tawa puasa niyan so yaum Arafah sama nanti nasi ikut kasih upaman na ikasalasa. Ito na samsa pusanya nutong na iperila ono wallah sosaragun amiyepus amiyan dusenyan na iperila upan wallah sosaragun ada dan yang perman dusen mana na sosaragun na matunggal bakian seko dan yang pernah daw pen makataling man iperila ono wallah na ay dapat kau pamau kapusa ingka na dia pernah mapasalagi yang kota saragun na baan tiari mawala na babustahin sa iwala rilaan niya na dia perkara kasih lupa perasul kasih surga. Yun din sabab kailangan na umanisan na itanwanan kali lipatan. Kaginan isa mga ala andeni na balas sa isa yang rayaw huf bi Arafah. Ugay na di sa yang kota kapangalayan ni balas na adong pernah mga alam ni balas inamanong. Yang sisa miyabati ang sisa yang kota kita Badurratun Nasihin. Sekon si sagyang kotua ika pito sama nutong na ikasiyaw na si iko salasa ikawalu na si iko Ithnin yuto na si iko imanto ahad na ikapito na si minipan giyang kota ikapito na napagilagban o Allah so pamintuan o naraka. So mga pamintuan o naraka. Napagilagkaan o Allah so mga pamintuan o surga. Na ayaw na mapugulaw lang na di din napagilagkaan o Allah so pamintuan o naraka sa taman sa di magtarutong ay kasapulo. Sa manutong na Allahu Akbar. Imantong na ikapito na setan o kapapantag. Na nagyuto yung isa ang mga naibala sa isang yung na iya Asyara Dhul Hijjah. Okay, no pa mga mipos. Ada talaron mga pusa na ino pa. At na mapita na andeni na yaum Ithnin. Asunat suka pusa ino. Na simpan minipantag si isang yang kaya
Dzulhijjah. Nah upama ka di tanong no tukagaga na si sagiang ko ta salasal na kailangan na makapanamartan na uke paru na mapamanitan no sa ikwalla magagatan no makapamuasatan kakagiya dua ay prela wallah amyan gusto manusia si sagiang ko to katatagin si sagiang kaya niya nagyun tay sabab aante ni napiyak ipag-importantiyan o agama tanua agama Islam agiyang kutuwa kapamwa sa iror kakagiyang malaw ito ibalas na ropan may papantag agiyang kutuwa miya kadang-kadang apakamaradikaan wallah ama ka na narakasi sa agiyang kuta narakayan ay kalimu yan apakasulit niyan si Kusuga ikapadihan amala ibalas si sa agiyang kaiyanul hijjah na agiyang kutuwa kakurban say mabusi ko pagagagaw. Say ko pagagagaw. Miya panutul, mapumagusay tanong panay. Sokon so Ibrahim alaihi salatu wassalam, na miya ka kurban, say ko kapagintaw niyan na miyang gulawlan niyan na miya ka kurban sa sanggibuwa kambing. Sanggibuwa kambing so Ibrahim. Miya ka kurban sa sanggibuwa kambing. Miya ka kurban kumban so Ibrahim. Kena ubagi ibu munta sanggibuwa kambing ka miya ka kurban pen sa 300 asapi. So Ibrahim. Miya ka kurban pen so Ibrahim sa 100 unta. Allah Akbar. Nama nagyan unta kapasang Ibrahim. Dia ko tapi gulaw Ibrahim mi kurban sa sanggibuwa kambing 300 aande di nasapi magatos aunta na pingkurban niya to sa langon din nila. Kasusuat sa ikwallah. Langon simba sa ikwallah. Naman nagyakot takaruan mo Ibrahim kapasangin. Okay, nasama mo si Ibrahim nagyakot to andenin na kabagriyan ni simba na tanto din amadakal ang mga pangalang. Kataman sa tiyo itong mga pagtaw niya, di matutong. Liyon na kinuwa Allah budayo kayo. Miya panutula miya kay sa kunanungan kay ayaw nawaraan mo Ibrahim na igirakan na di mo banug sa may pagbedaya. Ay manan na basta ko na kanso Ibrahim na di mo banug sa may pagbedaya na padiyan na seratan ngira namanya kata-kata landi ka kenya na pengelep ati na panglep ka may kuan na namanya kauman na miya ilay tanong niya natigin na bertanong din miya to udin na pwede manatigin miya pagan na payatigin no kuan na kiumam sa gusto na ikumperta no sa isa yang kota so Ibrahim ay gira ko na ken na di bubalug sa mi pagpedayang ay man na mapaganan niya miya kay sakot na sokon so Ibrahim na mibubalog sa kon mapaganan yan na kaya kung naman tiya bubalog din sa mapaganan yan na banyan miyan to ay mana na dia mapaganan yan na miyan ding sawalay na mararata ginon yan ada banyan mapaganan ayan yan kung kaya pakasulod na miyaw man yan na 2 kataw amama kaya kung naman yan nagyan po ta 2 kataw amama na sokot-sokot kailan yan kira namagan sumagan siyong balian yan silang sa sapi. Auto, sama na yan na miyak kurban sa magato sa sapi. Kaya kung nakasumbalian yan silang, na inat yan kira. So kung kaya natan yan kira, na kaya giro kira no Ibrahim, mabangan watingin dikan. Hindi ko nipakan dingila agi ang kaya 2 katang. Miyak giro na nga isaw na tirong taw, nakiwan tawata. Kuminira ko nagyang kaya isaw. At tingin mo na di kami manarikin ka mga malaikat kami. Mga malaikat kami. Di ko no Ibrahim na anto na iminitaning umanyo. Natigyan mo na penutul na mirka. O di na pagkito ko na mirka. Aswal na kuminwa sa bulayo kaya. So kung sukyan doon no Ibrahim natigyan ko na bari di maparwa mapanutuli urang no antawa unon ikinwaw Allah bulayo kaya kaibet tigyan sa kapur wala kasulanan oras akan naronak no natigyan no sara sa akin bulayo ka angkuro
Hahagia budaya mampu wallah inaliran. Nasa kamu budaya itu ngadi kebubaya budaya ka wallah. Amalak ni bala sa kekuan ka. So kian gaul. Agyang punta dua tawa mga malaikat na tiga mo na pinutul na mirka. Aku minwaso Allah sa budaya ka yan. Na ayakin wallah budaya ka yan nasakah. Allah Akbar sobat Ibrahim. Ketika bertuirun sa Khalilullah budaya ka wallah. Nah ayamnya sabut terum. Nah ino tuku wallah budaya ka yan. Hati dia membuku anak budaya ka yan ni di kurban. Kapan tagsi ko wallah. Malutan umano to pamimikiran. Pero agyang kutuwa sanggi buwan. Kambing kami kurban yan. Sapan tagsi ko wallah. Upama na di kububayan wallah. Na ikaw pertano na ginawatan. Ay kira napiaso na kurban yan. Natingin ko sa kurban. Tamo ko tingin na ande ni namakala. Ang yang kaya kurban ko na akan din na mapesan nami ko ang sakritis. Upama kaso mama natingin na ito akan din na kuwan. Ande ni na giyay kausara ko. Kamas malaya ibadia di sokap kurban. Di niya kataon na miyak kalala ibadia yang ko tuwa kurban. Cuma buso na kurban yan. Nah, gitu. Ikadua yang panutul. Nah, yang panutul kung manadatar manutul. So Ibrahim alaihi salatu wasalam namin bebenugup man sama paganan niya. Nadap mana banian niya to. Dia mo nagyang kutuwa oras na sumampuso karuman niya na susara kakaironon kapapantagi na ini kasi ginian suhajar. Ay baliwa na so Ibrahim na miya pangaruman niyan suhajar na mas miyaw na karuman niyan na susara. Kasi kung kapakapupo ni si Hasham na nakagya usok kong sinan sa Misr na inibigay kiran apanakawan ko dito sa Misr suhajar. Napiyang arumaw Ibrahim so pwede na miyaring bitso hajar sa ini kaugatian so Ismail alaihi salatu wasalam. Ini kasih yusar. So kini kasih ginunusara nakagya ayaw ida ka nga saran na tiapkan sa giyang puto oras. Dan naroon kapapantagi so Ibrahim alaihi salatu wasalam sa iko karuman yan asosara. Kagaya ko na benug so Ibrahim sa pagdaan yan naanad din na miyato niya. Na sokon so banian miyato na miyaning sawalan. Ayan niya kung kaya pa kong masawalan na miyaw man niya managyan kaya dua katawa mo ito. Na sokon so kaya man niyang kirang na ayaw na pitero o Ibrahim sa ikaw karuman niya na susara na tigiyang kunangwa. So, beli takiran so sapi. Sapi man. Siyong beli yan. Kaya ko na masuk beli iran. Andi ni namapasan na inna takiran mo Ibrahim alaihi salatu wasalam. Tigiyang mo na ba kanudikan? Hay mga bisita sa sakaw. Nasokon-sokya tiruan yan nun na miyakan dingilab man nagyang mutuwa dua kataw. Miaka ginaw sirang ko na di kami manariat tigil mungkin nga mga malaikat kami kau to naman ka umandit ko na bisita na mga malaikat si Ibrahim mga malaikat kami miaka ginaw ko si Ibrahim mana anto na minitaling umani na tingin na pinutul na mirka asing karumang ka na pumbawata sa nabi Allahu Akbar. Nasokon-sok kian no Sarah nafasakat wajhaha. Miyapan ng liyan sa marunia punta liyan. Sayang na dinyan matero na tigaw na sese. Upama tigaw na bumbawata so miyaloks abalak. Atiapkan. Na ayan yang kundi ka panang sa punta liyan sa mga ito. Apang girawa bumbawata so miyaloks abalak atiapkan. Na miyakaw mong subasa. Nasokon so kaya pa kau mau ubasa nag-YouTube ni kini karimbit niyan si iku nabi ayang ngaran yan na so Ishaq. Ishaq. Inuman so Ibrahim na kaya betul sa Abul Anbiya kakay karuman yan so Hajar na ayawata yan na so Ismail. Awata o Ibrahim si iku Hajar. Nasukman so saran na mitbawataon na so Ishaq. Leo si isagyang ko takyang bawata one day ni Nasara sa so Ishaq
na mimbawa ta so Ishak na so Yakub. Sama nuto na Nabi so Ibrahim, awata yang so Ishak, na Nabi pen so Ishak, na Nabi so Ishak na mimbawa ta na so Yakub, aso Yakub na Nabi pen. Na so Yakub na mimbawa ta pen sama man ayop na mimbawa ta yan na Nabi, ayang ngaran yan na so Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia tekiab dirun sa Abul Anbiya, Yusuf alaihi salatu wassalam. Aso Yusuf alaihi salatu wassalam naginan so Nabi yang niya kaisa na ini isese ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tikuno mga sahabat ya Rasulullah, anta ida alawan yan amapiyah se ko mga tao. Mapiyah se ko mga tao. Ayaw na ini sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yung una sumo kipa paratiyaya. Ayaw mapiyah se ko mga tao na so mga mukmin. Tikuno mga sahabat ya Rasulullah dika sakatawa. Sakataw tingin antay mapiyaku mga tao. Sakataw. Pagiptir iraman. Nanti kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Yusuf alaihi salatu wasallam. So Yusuf ay mapiyah si ku mga tao. Pagalero nanti kin na so Yusuf na mata ide mama. Na mata ide si ku mga nabi. Na lero nanti kin na ayak kapiyaw Yusuf na nabi sekalian. Na ayat tigyan aama iyan na nabi aso Yakub, ayat penantigian aama iyan adeto na nabi aso Ishak, ayat penantigian ama iyan nantigian na nabi ayat karanian naso Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sama nuto nagyento kiab tuisi ko Ibrahim sa Abul Anbiya. Nah, sisa yang putua andai ni na dua yang beliau na ayat tenu dan roon na ayat sabab akia saka wallah kia bubaya iwallah nagu kia tarima awallah sa iku panneo Ibrahim agu kiyang po tama pipikir yan au ko buma penggulaw lang nagyang po takapasan yan ni kapan beli agu kapamagana kapamagana duo to kapagana kasubel kailangan naman na so manusia na tidak na bisitan yan na ayaw mo piyan nagyang po takapiupiya yan. Nah, nama lagi yang mutakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Satau paparate anian sualla, paparate anian sualla manamuri na piu-pia inian. So seringan yan ubi na sekasakawan yang so bisitannya. Nah, dhaifahu bisitannya. Nah, dia puta kasakawan sa bisita. Na namanya kalala uteki pantag si ikwala asal mambu aja kapsila sakawang kaon na sigbe si ikwala ubabid na niya kadungkur ka na pisila sakawang tiga sila sakawang ko ka paganayron na malaika dito nagupuna ko nung natigil maasong nagpapaasad siya ang inakon na yung ganyan nagyan ko to mapipikir ka na si buto sa dunia na anong-anong na mauri kakagyan ayaw mapipikir ka na dunia na yung bagay ka mabuto wala okay na sa isa naman na maurin na kapadiyan na so kasi masakawasi ko bisita na di ka pa kayo bang pumaganda ginagawa na si Erkatanon na madang na may puso ko bisita niya yung maganda niya Peter yang si kung mga ginawa niya kagay man na yun niya penuh-penuh ako bisita manta na niya kawida-wida kalang na pianong tuliang kirang at tiginayin niya kawida kalangan niya makalalak ni kakak untuk bamapiaw aku pun gitu terwana nanda kipan tagian si wana iya deh padang lagi itu tidak wana pemagantanya nah yang makalala tinggi ni kak odina ni ko so bisitanya tinggi namanya kau mau ta bisita kan tau katawi ko namanya kalala kau ngeno kegu widam no to mga bisita ikina tinggi na isi no to namanya kapan ini na ko kakagiesira dia to mapiang seko ande na tahu apa bisita no begitu gulaulannya nama so Ibrahim alaihi salatu wasalam da bisita yang nadi beberu seandainya lah maka pamisita nama paganannya kakagi katawan yan agiyang kuto ande ni nakapugan yan sa isang yang kota bisita na tanto amalay balas ayaw mo po inigberon wala ande ni nama piya nakagi da baniyan miyanto na bisita na siyang biyan wala sa dua malaika ayaw na miniuman yan miniuman yung kuto at buka tao malaika na yung kuto ayaw mo tiriran na suipa kapiya-piya ginawaw Ibrahim dan tarang yung kuta kaya tiro ay ranon sa kominwa swalta sa bulayo kaya na ayaw kinuwan yan nasaka
Namanya kapia-pia ginawa Ibrahim. O di namanya kau maatigin na pinuntul na mir ka ipumbawa ta ikarumang kasunabi. Namanya kapia-pia man ang ginawa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ito kapia agyan ko to apa. Ande ini nakapamagan. Nah, so Ibrahim alaihi salatu wassalam nagyam ko to aping gulaw niyan na niyan beli na lang din sing besikwala. Kena ubay barat na baming kurban na bayaki kurban yan nanti kina kurban tano ka kilay sa tanong idam ya kurban yan sama na to nakapakilay nah to mandi ka din kurban kada ban yan balas aya kap kurban ka aya ka sumbali nga nanti ka sumbali ako sa giraw man sa simbol sa ikwala kasosoan wallah parat dia ako sa ikwala dataro Ibrahim alaihi salatu wassalam nagyam kaya pingulaw Ibrahim alaihi salatu wassalam fata'ajjaban nas wal malaika na ini pamamesanan o mga manusia ay manan na apya sa katano namanya mesatan mo ay sina mapasang su Ibrahim wala anak na ba saya ni makangulaw lah ini betadang sa adem na makangulaw sa makasong beli sa sangibu kabi maka sumber desa telugatus asapin na ada ku sama gatus onta. Pihak memesan. Nah, yun tayo kapasango Ibrahim nagukala yani para tiay. Nah ini pamamesak to. O mga manusia na ini pamamesapan o mga malaika. Diyan po takini pamamesanan o mga malaika na ato na apnimiyatiro Ibrahim ate sumiyatiro yan. Upnatigyan ng bawata ako sa mama na sumbali na kasapantag si Ikwala. Allahu Akbar. Upnatigyan ng bawata ako sa mama na sumbali na kasapantag si Ikwala. Kaya ko naman gululaw to. Matiro to o Ibrahim na kaya lipatan yan. Ay miyan ti surag na kaya lipatan yan nagyang ko to minititik sa puso yan. Na so kaya lipatin yan na berde na may bawata sa aya ini bawata yang naso Ismail alaihi salatu wassalam. Naso kaya pakala Ismail ami pagita-gita yang na mitetaginum so Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang nakatapagan niya kaya titaginum po Ibrahim alaihi salatu wassalam na si iku ikawan si iku nurahidja. Kaya kung natitaginum so Ibrahim alaihi salatu wassalam na ayaw ko na bititang inupian na Ibrahim ang tinggunang utatang inupan yan na tuman na nakaso pitero ka nakay ko na makanaw sa Ibrahim na di mamimikir ang na pure mga daya yan ang tawa ko nun ka ante din na saitan na muntong ko sa Ibrahim na nadin yan ito di pamimikiran kaya ito isang yan ko tuwa oras igira nunuso di menandai haji sa yaum tarwiyah. Dia ko tawa miyante ya di pamimikiran ng Ibrahim. Du mendekat sa Ibrahim na di pamimikiran pure dia kaya pititagin pa ang tawa nun ka na pure. Kaya kung manamakato peruman na pititagin piyak maperuman. Tigyan mo na kay Ibrahim na tuman na ka. So katiro ka. Kaya kung namakanaw at tingin mo na pure din. Nagyuto mambu. Ayak ini tusi sa giyang kotor. Ikadwa titagin pa ng Ibrahim na yung Arafah. Sige kasiyang. Ay mana. Na ini tuman ng Ibrahim alaihi salatu wassalam. Malutan naman ito pamimikiran. Agyang utakon. So Ibrahim alaihi salatu wassalam na ayasimba niya sa ikwallah. Na kena ubadenta-denta dum si ikwallah. Kena ubadenta-denta dum si ikwallah. Kena ubad takbir, tahlil, tahmid. Kanto na ipigulawan yan. Piyakaw no tiyanon so. Tamok yan. Kaya iraman na inumadakal alip kurban. Umanigyo to na miyakalala iba na si kumpagkagaga. Ano magkurban yan kakagya. Ay sabab yan na pinganugunan yan. Agya mo tatamok yan. Madakalating na sukara na masusukati kurban ako tigil sa kami na pirang manimanto sa kami nga siyang ibu na nakatiwa tigil no kalabatan na tigil nagyang kaya magatos ibu sa siyang ibu na bagabto siya magatos ibu di niya katawan nagyuto na ubad naman tayo amatagyan na lapat na nagyang kuto magatos ibu adaw na mga kurban na nalipat yan
na ayam yang aku dan na tekau na ini yang tokian sahaya lain lain tumun si isa ano anak mo ay dapat kau pa mo miyak kalalakay tamo urian yan na miyatay ka na ayam yung bagi-bagi na mga pamilyang ka mga wata kaasiran piyak kaantab kung ikasuso at wala mga tunganay ka ayay no saraniran nagyang puto di mapiyak ba't kau to ditutuan itutur kasi sa anong anamori to na kagya aya sa babiyan na sa isa anong anamori na din malakat chopalo manusia audio na may iseso tamukian wanto na ikiya ko anyan na apia halal akia pakaw kito tamuka say ko kiya sukatang kung sa sagyan kaya dunia na masumbag kau tuwa mapia akia sumbagan mo na ipagisir ka wanto na inusaran ka na idapat kau pa mo miyantay ka na sutamok ka na ayam niya kakuha na mga pamilyang ka mga bagod mga pamilyang ka padermetan na miyantay ka na sisiran matatago siya yang kaya mga sakuban agad taman siranong sakub o di na madasiran na sisag yang kaya na mga istabil ang mapasangi kapangantok kakagya inusar yan ng sutamok ka o di na sinyan inusar sa ande di na kaberasilan o di na sinyan inusar sa dimapya na di kau tipag isisisa ng anamuri pipikiran ka ay ipuun sa niko at tamo ka na naman natin isisisa ng anamuri sa taman sa kanila yuto ni ande din na kailang nagyuti sa baba so Ibrahim alaihi salatu wasalam na lang niya di gusto salalan si ikwallah sa taman sa niya kapasa-pasang ikapangurban nagyang kung takya pakapasa-pasang niya ikapangurban na ini pamamasaw to mga manusia ini pamamasaw mga malaika na miya baloy mampu agyang kuto akirawan niyan sa kasubali niyan sa iko Ismail at taman sa bangkit na dunia na di ka pananadman ng mga tao ang mga muslim di ka pananadman ng mga tao enoto na umansok mong sa kaababaitan lang na haram na din pagkasong si isa kaababaitan lang na haram ang pagpaganero ng pagkasong banian divisi ante si imatatag imakamu Ibrahim naman ito na nakagiyang open na upagilay na giyang kutuwa di gulaw lang si isa giyang kutuwa hajj na adin aaya sabab aandin na kiyang gulaw lang na punan sa giyang kutuwa kiyara sa mga pamilya Ibrahim alaihi salatu wasalam na idapati sa giyang ayyawa igira na madang natin niya na haji na tigi na api ayam pemini ki awidan kar kami na inang na kuaka tigi yang kubi aruzem yang utati dan erzem sa awidan kasi kau betul makatang di bagi itu madang lagi itu iwa udi nanti ni kapag kau mau haji na makau masuk bidan na haji na girawan dan mampu awidan itu kata so dinan na erzem cuman andi kawan aduh pakai kuman yung na mga wata kau bakal na mga bridge mga arati mabuto mga loksa ati na ipagabreto na yan na yawan nah lagi ito na bukto di katatan misi ku Ibrahim alaihi salatu wasalam isa siya mapan uwal na sakya pakabut agyan ko tabi al-zamzam na suwande ni nawata yan aso Ismail alaihi salatu wasalam buwani aso Hajar na makapilangan saig mimbenug saig na kagya kumauman yan sa ubay upano Agian kota kedeslan one day dina Ismail sa isagian kota wakil karirigay yang pernah buatan ay nagian anak nabiar senja naman ito naman ito ande ini na ketad man sikira na ino kebaloy siran ab ketad man kira na ayah sabab yang nakagiya siran so Ibrahim magusto mga pamilyanya na natantuiran ay nusa agian kota ande ini na tamukiran ginawairan sa pandag si ikwallah. Malata naman pamimikiran lagi ang kota kasubili au Ibrahim si iko Ismail. Akagiyang na terunono Ibrahim paninimuin kaso Ismail tidiya ko Hajar na pakin ditaran kau na ditar na mapiyah. Na so Ibrahim na miyawid sa pedang. Miyawid sa naw yang ikegarang-garang na miyawid sa tadiya ipetungian si ko Ismail. Nakagiyan ng malakaw sirang na so iblis na tantod na miyang wadiman so yung wanian so andini na Ibrahim
tinggi na Ibrahim nagkaraw ka subali ka suwata ka ilang naman nagyang kaya kata idiyan ilang naman nagyang kaya kapiyan yan itindig naya ni sembago Ibrahim na way kakagyan tinggi na subuan raknukad na lang sa manuto na meron niya ama subali yan sa pantag mo to sa subuan na nukad na niya so oriyan udah kapangapas agyan ko to pangni o Iblis na sa hindi simpan mitigat-tagar sa iku hajar saya bitiro yan na tinggi na hay hajar katawan kau antunaunon ikiyak pakauno tau karumang kasi ikwatayan aswan din na Ismail ayah sabab pakiyak pakauno tanyanong nasubili ini ayah kuna ini subbagu hajar nagtigyan mo na miyang merakaka kada tigyan ko na ama ibaniyan subili aswatayan ayah niya nagtigu hajar subili na ayah kuna pitero Iblis nagtigyan ko na subuan nunukad na niyan nagtigyan na amay ka masubuan ukad nan nasak nagtigyan na piyamamakin ka kung susubuan ukad nan nagwinunutan sa manuto na daw to makaalam sa ikuan dini na naparat tiya yaw hajar so oriyan to nakagida makapas na ayang mansiyo Ismail tigin na Ismail na baka sin na rin igita-gita baka din masusunod di nga katawan na subaliing kau ama ka aswan din na Ibrahim so kung kiyan nagaw mo Ismail sa YouTube Peter o Iblis na mirot sa ator na inilubalian sa ikwan din na Iblis na miyasugad asabada sa mata niya talo to kataw ang mga ripanuwala, mga naiparatula. Nasukira mayroon, sa giyong mo tatapang kiranwala, naging tumabuisa ba pa niya kapasin. Nasira ka tanong, na napigil na di tanong di Sibuya. Hindi ba naging di tanong di Sibuya? Nagirap, tahayat tanong na. Tahayat tanong na, silawatan tanong sunabi. Nagisubaton sa Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sama nuto na keeluinon so Ibrahim inuto nakagiya sabab sa so Ibrahim na isas kanyan aandeli na tao ang masabar na matigr amiyat tigriyan aapya anto na unong imang ulolan asar kaul nagyuti sabab aandeli na kaya bubayaan wala kenuan yan abulay kaya kay pangan wala niya kaapasi sa giyang putata pangyan na anto na unong imiyang ulaw lang kagiya ko na ibadadiyan sa pedang sa ikulig o Ismail alayhi wassalatu wassalam na sudin sa mga malaikat imiyakatap na isi ikwal na lamon sirang miyakatap na isirang sa ikwalla sa miyakap pamang nisira sa ikwalla sa andeni na yang ko to penggulaw laan ko Ibrahim na diyo tumidayo na manutok sumapusuplan na kagiya ko na igilo Ibrahim sa lingwi Ismail na lutang sa ikupaganay nakagiya ko na mangwano Ibrahim na diyan kaya pedang na kinuan yan na inilakod diyan sa iko ator na miyong paksanok. Miya kagiraw ko so Ibrahim mahay pedang at tigiyan ko na ka utang sa iko sapo na inuntangan ka diyan kaya ator. Amat tigas. Ayaw ko na miya tiro pedang na tigiyan na ande man ayay kapagutang niya kan sagiyang kanan asapo ayam yordir na kan nasukad na nakan sa uba kan utang niya diyan kaya sapo. Lagi tumabutigin isaw. La haula wala quwata illa billah. Tanto kumapya ang diyan ko tao aande ni na mapaparatya sa ikwala. Giyan kanan ande ni na pingulaw Ibrahim alayhi salatu wassalam na Rasulullah na ayaw mambu biluin yan amang nga ala ibalas si sagyang koto kapakabuka mana nakagiya mala ibalas so kapamuasain sa ikumpaganay tamang ko'y kasyaw na sa iko'y kasapulo na naubuto po sa iyo naubo po sa anto na ipugulaw laan roon na ayaw mo pugulaw laan roon na kapanid ka na luka pamagana ikasapulo ag bisa ikasapulo ag dua ikasapulo ag utro kapanid ka naguka pamagana kadua punggulaw laan roon nakapangurban o anak mapkurban yan
Anto na imi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Say kung may pantag ukapan hindi ka nag-ukapa magana. Ayam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa nagtigyan sa tao amagana sa mukmin. Udi na manidika sa sidika. Say sagyang ko taidin adha. Ayakan ula-ulaan yan roo na unod-tunod yan nagusibin yan sa ikwallah na makaw maatig yan sa isa alungan amori na pagkalidasan wallah sa isa yan puto akalak. Sawa ng tigitan. Inoto, na sa isa alungan amori na umani isa na siwan. Anto na ikasiwanaw na ayakakil kaya nagyang kuto akakile niyan sa isa yan puto ang siksa. Umani isa na kila. Kaya katingin na ito, upuna ko di makaapas. Minita man na. Pilipil suaman na kala-karo sumangatan. Tinte iso daw sa silatang mustakin na sobra kakirkya. Ano man ay di nga kakilak sa giyang kaya may ito adisubuk. Na magarang adisukang pina. Na ino bang nikil? Tika minita man ako upuna ko di makatulay, makapinulo ako sa ikunaraka. Na sumon-sutang adi manitika di mamagana sa isagyang mutain na napangalida sa Allah sa isagyang mutakalak sa isa ano na mauli mana na malintad ang ginawa niya di kelak na saya kata minggira at hindi na buwan na yan di manalis na kelak tayo ito na manang tayo manalis ubawin na yan ang bimbubuno nagito na tayo nung mainon di manalis hadi sila di mamsig sa manong na yung katang na ba sila bimbubuno na ro ka di kelak sa kailay kasubatin mga sa ikwaman, kailay kasubatin ni na siksa, kailay kasubatiday sa siratan mustaqim, na neuro penatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kebaloy ang iyang kutuay ni pagananian, agwi ni panidiganian, asuteng benganian nama pened adihiyang palaw auhod, aadid ni kibtad nun si isagyang kutatim bengan, na tantum na perapen. Kaki na itanwag yung natuwa anini na palawaw udang kalayan na kagi kira utanusan na nagkapakaiman apya subuso mga siringan ka andin ni kaputuba iron nakiyan wagan ka sa mga pagana aasar ka yun ito tudugag yung mutataro-taro ano mababid na yakata ka andin ni nabid so kapunduag yung ano kapuan na kinuag yun hindi mo ito pedung mana na duwag ka suapi ang tunaw na ikhlas sa ginawang kasi kung mga siringan ka o di napsidigaan ka so siringan ka sa sidiga amapia tomo sumayto ang ikhlas adi sumala aandi ni nagtotodugan at taro-taro ang agad agyang kutabalasyan nagupun giyuti maggulaw lang na naapya may ito na mataan aswar na nagkabubayan yan asar kami pag-ikhlas na sugal pag-aande ni namin yung pag-ikhlas na mas tumuno to wallah adi sumya kalalagal pag-aadamin pag-ikhlas balasan ka ng wallah sa madang lamapya wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah walillahilhamd masa kebudmari wa nagadeng kaiya kiat pero atit kaiya alintano alhamdulillah wai sebab sadiyo ko to de kanurong kasabi di nakatiyam yung mas oras pakai sina isa kanurong alhamdulillah sebab si sadiyo ko to tutulian si isa dia kaiya Idul Adha Adha alhamdulillah wai yung mas oras Nakapakisod ako, te. O, kalam. Kung ano, maganda no, sundan mo sa mga meeting, tanong sa ako, away, mga pagalitan, alhamdulillah. Away ba? Alhamdulillah. Udah, pag-isa na. Away, katawag na nga, oras, alhamdulillah. Dito, dua Nandun, tanong, udah pakai. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, nabni namirka ya Allah, agian ka iya ka pada demirka ya Allah, natarima angka supang niyami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nasi sagian ka iya ka papantagir kami sagian ka iya ulan-ulan amap ya ulan-ulan ya Allah, amanga ala ibadah susimbang nabni namirka ya Allah, amap pada kami mga uripan ka, ad inian manggalabag agyang kutuay ka susuat ka, nagdi inian manggalabag agyang kutuwa mga simber kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napilin namin kaya Allah, agyang kaya darpaami ya Allah, akapapantagan narkam ya Allah, napilin namin kaya Allah, abaluyang ka alumilin dinagutetak na ya Allah, nagupilin namin kaya Allah, asang burakan kakiran sumangaling kaya Allah, naguangkat ang kakiran sumangatiw ba kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nabelin namin kapani ya Allah, agyang ka iya mga pagariyam ya Allah, adi imruma ya Allah, seiku kapagkalauladag wagamang ka agama Islam ya Allah, nabelin namin ka ya Allah, asya pangkasiran ya Allah, nagupelin namin ka ya Allah, abugmanumaning kasupanamariran nagupanagunta maniran sa ikudiran kang gagbagakui kasusuat kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napilin namir kapani ya Allah, asumiyang awawapatar kami ya Allah, melagi didin sumanga pagariyam ya Allah, mga pamilyam ya Allah, mga luksam ya Allah, datar umangay na amin na gusto mga ama-ami ya Allah, asiniap kamiran sagian kaiyan niya ya Allah, napilin namir kaya Allah, asyap ang kasiran ya Allah, nagbado yang kasukuburiran asurang biu surga kaya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada sangat berhormat Allah mga pangsami di mama kadiman toras. Sama ni anak insyaallah dan namin din napunta na salam lagi mo to kapapantagan di mama kadiman to si sagian internasional at iya di sana di mandalan salam yung to pagandarum lagi mo to si Nancy Manda Rahman. Okay, Waalaikumsalam. Salam kanusan manggo mga pangsami sa ngayong Montalban Rizal. Mapia kapipitar kanusan di sana rogan manggo di mama kindag salan ko na isang pamilya yung to pamilya Nancy Manda Rahman di sagian gaya internasional. Yung ito si George Ali Mauyag. Okay, salam kasan manggo pagari George Ali Mauyag san sadaria di sigo naman to sa Baloy. Yung ito si Astria Pilaw. Salam niyang mambag yung mga pagari niya si sagian gaya si Pilaw Osok. Yung ito si Asnaira Pilaw Haji Osok. Yung ito si Pilaw Daslia Asima. Sama niya na online sila naman to di mga makinig sila si sagian gaya programatan, okay? Sama niya na yung mambu si Elias Arimam, mapia kapitar kanusan mambu sang Kingdom of Saudi Arabia, yung si Suraida Daud, Masya Allah tiyan,
Okay, pada sangat turun Allah ati yan si sagyan kaya programa niyo. Sa mga bangsa nga nasita na pagkatagi sa dyan kaayan kaya di tanong di kapamnaga sa ngayalim tano, pandalamat ng tano, si ko lalayon yan tanong di ikaservisyo isang programa Abdul Hamid Broadcasting System, ang iya DXM Call Radio, yung iya si Alim Burkay Bato sa pandalan salam sa kanusan ng mga bangsa ni sa ngaya Paris France, yung ito kami si Haji Siti Nuraima Abdul Hamid, yung ito si Haji Sinaida. Sa inshallah, pendalamatan ng iskan ng mga bangsa niya si Lima makinig si Sagyan kaya Cool Radio, hagus ang iya sa broadcast ang iya frequency. Okay, advance api Idul Adha sihir kanul langon na tumatanda nga matano sa mapi apa makingan si Sagyan kaya program matano salam nenes kanu yung utamang buha si Omo Abdul Halim at Mulyuda. Okay, assalamualaikum berkanusan mambuat iyan manay, masya Allah. Si Sagyan kaya Davao City. Okay, mapiarkan ng mga kapipita si Sagyan Davao City. Sama na yan na di sa naman mamudin mga makinig. Si Sagyan kaya programa si Sagyan kaya Davao City. Okay, sa isang pa yung naman buwag nga na mamamanaw sa lang kaligita da karera ginawa advance abi Adil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.